Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Samkhamti Winter Vacation Futsal League balapnya daga Samkhamti kalapoino asyakabakut daga shitarik Lympung arhajar arpesan daga jinshimenta shitham daga nongshong shnong kamaulai. Hakaniga Winter Vacation la penlong ya Samkhamti Children League under 13 arhajar arpesau arpesan ke Samkhamti Children League under 15 arhajar arpesau arpesan bat ke Samkhamti maulai maudat baki League arhajar arpesan. Haka Children League under 13 ke Pray for Rights kala yo ya ke nam job dakba kala penliam da shiko lanot ya ke meliam grassroots lingba uhaban ke rabla. Haka Children League under 15 ke maulai grassroots kala ra ya ke nam job dakba kala penliam da shiko lanot ya ke 4 for All Academy lingba u Brandon Marbanyang. Katba haka Samkhamti maulai maudat baki League ke Umjan FC kala ra ya ke jingjob dakba penliam arko le iwe ya ke United Comrades. Kakusna mi ki team ki ba job hakani ke Lympung ke longship ho hajar tingka katba ya ki baram san hajar tingka uba sambor lang diang doa uloong balingba ke jing penlong ya kani ke Lympung ka ajing mento ya ki Khynnah makin light nak balap miat ban page phone hakani ke por shuti kumjuru uloong bada ke jing penlong ya kani ke Winter Vacation ki Khynnah na po shnong ru ki yo ban shimentalang ban pen iya ki sap jongki uba sambor lang uloong ba ke team jong ke Children's Week ke day study hard play hard and be smart Kebamut bagi Khynnah haka por balong school kin minot haka pulia kadang li katba haki shuti telang nak liang ke kenhun jong u kala pun sngo tenat limba ki sports kena bagi Khynnah kin nong ki ba start bat ki ba shempang kumta uba sambor lang ulaong bagi school kin saplino haka nak tayo banwan kumta ula kentui ki Khynnah bakin minot no sah ki jing pulia jong ki Tiu Khynnah rik ki jongi English bon